Okorgerera hakitongore kya Christian Blind Mission ekiri kurwanirira abarema obugabe bw'abantu abana bweyongera okurubatirwa ekintu kigumizemu kucumbagiza emirimo y'abantu abine oburema ha mibiri yabo na munonga abanyamagoya. We all know how the box is not that safe and not so many persons with disabilities get access to financial services. So we do that where the bank managers and all the bank officers go and facilitate the participants or take them through the financial literacy sessions and all that. Orukiiko rutebeekanisibwe n'ekigendererwa ky'okurwanisa okushororwa n'okukuratira obugabe bw'abarema omu disitulikiti ya Kamwenge. Kerabe yahwire twamara gukora study nshaba kugira ngo extending at least gomborera zona zibe zibase kwatwaho zigoborera abo kwa Kamwenge tuyina abarema bakora kukira ngo ihanga riyo n'ubucweke 12 n'ubutonyeze ubona n'abantu abino burema mubiri ya miliyoni 2 n'abantu 10 abo bona n'abantu abino burema mubiri ya kimasa twabareka abantu nibabona kandi bine umugisha go kushoma ebyemikono bakabasa kwebisa no kubesa family zabo. Hariho abantu abari kutura n'oburema ha mibiri yabo abutugambireho nabo kandi batugambira embeera eyo barukuraba mu byanga byabo. Zimazima abantu bino burema nibabatwariza kubi okuteeka ngo omuntu yino burema ha mubiri gwe to muntu nkundijo kunka twena tukakicenga kandi no misho ga Ruhanga twena turya abantu embeera kurugenyuma nyowahi nakurira abantu bakandi batureba nk'ekitine mugasho banotambara nkombantu bagira ngubwe nukogwe ni muntu ki hariho nobunazo mukatare nyine mama gire kungurire kiteteya baza ngumwe nukogwe no mugurire kiteteya nawe n'umwana. Hariho abahirwe bikwato okwetandikiraho uburgo bw'entasya. Abantu abarema mu Uganda ni 12.4% n'abantu binji munonga. Konke kitongole cha albinism umbrella kichukuyamba bonka abine abanyamagoya nikiyamba barema bona kandi ntureba ngo obwiro obutumazire omuri Kamwenge kumara nk'emyaka 9 tukora mu communities ezirimo abarema turebere a lot of development. Lakini sa albinism umbrella ilikuwa ikatupatia mafundisho ya kuonesha ke unapaswa jituma juu kwa mtu mwingine juu usijitenge. Juu kijitenga hakuna matakusaidia na kila mtu atakucheka, lakini wakati uko na pesa yako hata ikwe mtu mwenye anakuwa na madharau kiasi gani sasa uko na pesa tu atakufuata. Gasha kwa Anthony Twine.